tal-Pulizija hawnhekk mill-Belt Valletta din naraw sigurtà stretta l-Pulizija jidher li l-karozzi ukoll risqin bil-suspettat fihom fejn mistenni jasal qiegħed fit-triq tal-qorti hemmhekk ta' wara l-qorti nistgħu naraw il-karozzi mexin lejn il-bib tal-qorti fejn aktar f'dan il-ħin se jitressa hemmhekk qegħdin naraw il-karozzi waslu. Nistgħu ninnotaw ukoll is-sigurtà stretta tiddomina wkoll il-preżenza tal-midja u l-ġurnalisti rajna wkoll hemmhekk lil Keith Arno. Illi wkoll infetaħ il-garaġġ fejn minnu ovvjament mistenni jidħol Jorgen Fenech. Xandira diretta mill-Belt Valletta hemmhekk qegħdin naraw lil Jorgen Fenech jitressaq il-qorti illejla. Hemmhekk qegħdin naraw propju lil Jorgen Fenech daħal kif rajna l-garaġġ jinfetaħ daħal fejn se jkun qed jitressa quddiem il-maġistrat fil-ħin illi ġej. Se nibqgħu naġġornawkom bl-aħħar dettalji hemmhekk kif qegħdin naraw hemm sigurtà stretta l-pulizija mdawrin mal-vetturi fejn anki il-ġurnalisti se jkunu qegħdin anki naġġornawkom bl-aħħar dettalji minn hemmhekk mistenni jitressaq f'dan il-ħin kif diġà qed u ovvjament aħna se nkomplu qegħdin naġġornawkom b'dak li jkun qed jiġri fl-awla għandna l-ġurnalisti hemmhekk preżenti ħa naġġornawkom b'aktar b'dak li jkun għaddej mill-awla tal-qorti fil-ħin illi ġej.